mayikhuluma nge-English ithi carefully follow all commands. Asive singoshumela ngayo. But le verse engikhumbuza ukuthi kwezinye izinto ezami ngilahlekelwa ngoba because ngiyalalela but I'm carefully follow. Angibe careful ukuthi ngilandela kanjani. Yeah. Bomama sisaqala. Yeah. Follow careful follow. Qaphela uyenza kanjani. Ithi full obey. Qaphela. Igcina kanjani? Ngiyalo kaNkulunkulu. Amen. Ezinye inkinga esidibana nazo empilweni siyalalela. But asicapheli ukuthi senza kanjani. Yeah. Inkulumo ithi singalizi ukuphela siphinde silenzeni silenze. Yes. Qaphela. Bathi yonke ungakhethi ungathi mina ngifida la angifidi la. Yeah. Sisaqala. Enyangeni yabomama. Inyangeni yesivuguvugu. Yomoya. Yeah. Ihlahla siyenzani? Siyaqala. Abagula ngengqondo siyaqala manje. Wena mama ukuphi? Ayazi. Kunesifo esiningi ngathi August. Inkomo mazidla siyathulula. Kungeni August. Imvunguvugu siyavuka. Wena mama qaphela. Wenza kanjani? Imiyalo kuyigcina kanjani? August isikhathi somoya. Asumoya lokuthi thina siyabona uyablowa. Nezinto kuyahlangana. Mawungabona abanye kwamanje bayagabha baya lokhu kudlulile kobusika. Wena mama ukuphi? Qaphela. Uyalizwa? Ulenza kanjani? Uyigcina yonke na? Kulesimo kuso asikuthi kunala ungenzi khona kahle. Amen. Angidlula ngithi masisaqala bazalwane. Labanye mabazochupheka asiqapheleni. Siyanilalela. Qaphela. Uyigcina yonke. Amen. uNkulunkulu asisize. Incwadi engize kuyo namhlanje Proverbs 3:5 and 6. Ngizokhuluma ngetrust. Ithemba. Mamlife ngifundele. Ngo3 5. Proverbs 3 siqale ngo5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Yalingelanga singathi mangedla ngakhuluma ngenhliziyo. uNkulunkulu mathi uthembe ngenhliziyo kusho ukuthi ufuna wena the whole umthembe ungangabazi. Uthemba ngikhuluma ngenhliziyo ngathi injini yomzimba wethu. Mabathi umuntu angasekho kusho ukuthi inhliziyo imile. Mabathi umuntu ufile basho ukuthi inhliziyo ayisashayi. uNkulunkulu ufuna ini? Umthembe ngenhliziyo ngempilo. Impilo isenhlizweni ayikho enyaweni. Understand bazalwane? Naye uNkulunkulu ufuna ini? Inhliziyo. Ikula kunani? Kunempilo. Naye ufuna ini? Le nhliziyo le engabonakali. Akusenhlizweni no-doctor akakuboni. Kuthi wena ucabangani wenzana akakuboni u-doctor. Angayibona ukuthi sometimes kunezinto phakathi kwenhliziyo but leya yokuthi uneyinhlungu or unamathatha or unama-problem angakuboni u-doctor. Kubonwa hu? That's why afuna yona inhliziyo. Inhliziyo yini? Impilo yakho. Ufuna yona uNkulunkulu yonke. Uthi ngenhliziyo yakho yonke. Themba yena. Themba yena mama. Ngenhliziyo yakho, ngempilo yakho yonke.
abantu abayi-understand ngenhliziyo. Ngicela siye Proverbs 4:23 ngikhulume le ndaba yenhliziyo. Ngifundele yona mama. 4 Proverbs 3:4-23. Chapter 4:23. Phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Impilo isaphi? Isenhlizweni. uNkulunkulu ufuna simthembe ngempilo yethu yonke. Abanye bethu sibulalwa ulokho singaphumeleli lokho. Yeah. All right. Yeah. Every day we are ascending, but we make it. Amen. I want to ngapha. I want to ngapha. Ukuma. Amen. Amen. Themba uNkulunkulu ngempilo yakho yonke. Nange health yakho. Yeah. Mamthemba ngenhliziyo yakho yonke, impilo yakho ihealth yakho ngisho. Yes. Ezinye izinto esidibana nazo empilweni. uNkulunkulu angazange kuzosibulala. Uzokhombisa ubukhulu bakhe nathi. Yeah. Ezinye izifo esidibana nazo endleleni. Kufuneka ukuthi abafamily wethu abone ukuthi lo uNkulunkulu khona uyaphila. Okubalulekile ukuthi uyamthemba na. Amanye ama-situation masivelelayo afuna ukukhombisa ubukhulu bakhe ebantwini abangamazi. Kuya ngokuthi uyamthemba na. Ngoba uma ungamthembi kuzohlala kunjani ke kube nokushintsha. Ile ifuna ukwenza ngami. Niyayibona le nto bazalwane? Amshe ngabe 2 years ngihamba eSharlotte Matsaki ngithi sibedlela esikhulu. Ithema icala ukuvela efamily yonke abathi uyahamba. Abathi uyahamba. La ngihamba nabo. Mawufika eGeneral amsho ungathola ukuthi la konke sinesifo esi1 mangibheka izabanye izinjena mangibheka namavoice amanye bachintshile ngathi mara uNkulunkulu wena ngiyanazi. Oh yes. Maye ngicala yangihlasela ngazizwa ukuthi ngihlala ukukhwehlela ngazizwa ngathi manje ebusuku mayivukile bathi mara uNkulunkulu wena ake kungishiye mina ngithembe wena. I sure. Bazalwane bayenza ama-operation bonke. Bathi mangifika la eFalisi kudodwa seFalisi wathi wena ke uyenza operation ayinalutho lento affect lutho. Kube bona babathi ila cancer. But mangifika eGeneral abadokotela bakuna abaningi amavenda. Ngathi ngicela ungicheckisise. Ngicela ungicheckisise. Babafika bakugcobisa ukuthi labayihlabe bakuhlabe bayicheke aphiga sile mali. Lokho bakuthola ngaphakathi bakucheke. Wathi akunalutho. Ngabuye eFalisi. Wathi hayi wena ngeke wenze operation. That is why ngithi angisho amakhabathi ngizofa. Emndenini bathi mina ngiyahamba. Mina ngihambe ngindawo. Ngiyamathemba waseCalvary. Amen. Masithembeni uNkulunkulu bomama. Amen. Is either une high blood or uneshukela. Themba uNkulunkulu. Yeah. Bekhuluma bathi hayi lo usendleleni akekho awukho endleleni wena. Yibo basendleleni. Amen. Hallelujah. Themba uNkulunkulu ngehealth yakho. Amen. Bakubona gogo ukhuka uthi uzolothi hallelujah. Amen. Themba uNkulunkulu ngehealth yakho. Ungamthandi uNkulunkulu. Uwazi kusenhlizweni. Thina singakuboni yena uyakubona ukuthi lo masithi akekho right khona uyayibona lento emkhaya enhlizweni. Ngoba noma doctor ababona noma ukwatile wena ukuthi kunokubala athi ababona. Mara uNkulunkulu yena uyabona. Hallelujah. Ubona impilo zethu. Amen. Amen. Themba uNkulunkulu ngekhaya lakho. Angithi impilo yakho ikhaya lakho. Yeah. Yebazalwane. Amen. Yebazalwane bomama. Themba uNkulunkulu ngekhaya lakho. Oh yes. Uyangawe ukuthi ikhaya lakho lusebenzisa ini. Amasizini atshintsha kanjena wena makatshintsha abayenyangeni wena uyenza njani. Amen. Themba uNkulunkulu ngekhaya lakho. Hallelujah. Makutshintsha amasizini
nabo bayashitha ngisho ngoDisemba basivula nabo nasemsebenzini wena mawuhamba ukhohle ukuthandaza bona bakhohlwanga baqhabile uzothi umthanda hayi oho hapo uyabona bayithithene wena bayaplena baba imbuzi semnyama ini babayenza wena ulele ngaleso sikhathi uyacelebrate Christmas unyaka uyaqala thaba uNkulunkulu ngekhaya lakho bazalwane Hallelujah. abafuka wena ufuka kaJesu Jesus is blood. uthi urapalla ubitsa Modimo o rilekile lapa la hao Modimo Yeah. umtshela uNkulunkulu nawo umusi wakho asokwazi uNkulunkulu wangipha wona Yeah. ngubeke ezandleni zakho amen Amen. amsho mabahleka bomarithabezi bahleka indawo enkukhu umuntu aphuma eMpumalanga azofuna inkukhu emnyama la inkukhu emnyama kube nifuna ibusiness fiyani inkukhu ezimnyama zidura ka 401 Hayibo. akunandaba ukuthi wondile ulenze njani ibusiness right uzophuma eNigeria sizothenga inkukhu emnyama aphume eMpumalanga gijima usisi uhamba ngemoto leya yamakholoba awufiki batla khuya ntsu ubatla namo ubatla isiba kithi uphiliswa ka intsiba thina basebenza sithemba uNkulunkulu kuphela angenze ngeMpumalanga ngiyofuka inkukhu emnyama mina Hayi. nakifuka kaJesu Amen. angifuni inkukhu emnyama nakhona emnyama basathi emhlophe emnyama inama Nigeria enza ngama Nigeria mina ngizoqhela ngayo kwami Hey. themba Jesu Amen. themba uNkulunkulu Amen. ungamthawuthi muthemba Modimo ikakarela ka yena amen themba uNkulunkulu ngabantwana bakho angazi wenza njani abantwana bakho or babukela ukwenza kamadrama empilweni zakho wena mama ukhona uthi mina ngiyimpokodo mina Okay. mara amadrama ayenzeka abantwaneni wena ulele mabaphuma donsi ingubo uyaphuma umntwana awuya esikolweni or uya emsebenzini bazalwane hari thapelo a tsama fela a tswa ke re Modimo ke yo wa tswa Amen. ke driver o tsama tsileng ke o tsama mo bafufile bosiu Hey. themba uNkulunkulu ngabantwana bakho kungenzeka ukuthi abamba sesebancane awulazi kusasa lakho wena urelax uthi mina abamba yalalela ubababo uyakhuluma hey bazalwane hambani mabridge kubuhlungu ande labo mama abathandanga lento yiyo abathandanga ngabantwana bakuthi babheme themba uNkulunkulu ngabantwana banikeza uNkulunkulu ubakhulekise ebusuku nasemini umbambelele uphethwa kaJesu uthi Jehova naba ibakhulekela noma bangakabi nabafazi ukuthi noma bayothola abafazi mababe ne choice right Oh Jesus. naba abantwana bami ngifuna bangilalele noma basebana abafazi Hayi. bangathinthi ukwenza Yeah. bafuna wena mama bafuna omnye umuntu ukuthi bakhulekele awulolwanga wena ufuna ukukhuleka Hey. asisenje anjengokuhlala ngikhala naye phansi kodwa Modimo go doctor ki o doctor angeke ukhulekele ukufuna wena mama Yeah. Amen. Yeah. re bomme ba jwang ka bana ba rona Hayi. noma komanje uyabona ukuthela umntwana sophumile endlini rapela Modimo utla waraba Amen. asikhulekeli bomama kuthithisimo ngabantwana bethu
wethu Yeah. ungathi bayadlalela hayi noma kwakuphela wakhe akidla ngakwazi ukuthi lekitho it's too late mawusoqala uzokuthi uNkulunkulu angekho kube uNkulunkulu khona mabayisho kwabanye ukuthi into bathi umthandaza awuboli amsho bathi umthandaza awuboli uhlikihla ingqondo kusho ukuthi mina noma ngingakhuleki laba kudala bakhuleka umthandazo kuba uyosebenza nje ungaboli nangizwe ngibazalwane awuboli umthandazo awuboli kuyaka ukuthi wena uwenza njani Yeah. ithemba lakho ulibekephi Yeah. orubeke kubo auntie uzothi masakuhlupha ekimwise arahadi yayo mafika wena ukho umise kuba eqhaba kwagwetsa intana amen Amen. wetsa jwa Yeah. uthepile ingi Oh. ngabantwana bethu and mawumama mawuyimbokodo awukhethi balalo mntwana Amen. kunabantwana abalapha abanganabazali Yeah. mawuguqa uba mawubamemeza ubakhava bonke la isontweni sinabantwana abenza matric abamama sithini ngabo isikhathi sokuthi abantwana baprepare okumazi ngathi ukahlawule uthini ngokahle ma or uthulile uthathe ukuthi owakho uyenza ku matric owakho uyenza ku matric Amen. bomama asithembele uNkulunkulu yonke into kubantwana bethu abanye abantwana abathola ipace ngoba xa lethembe muthimu uri muthimu utlaba bulela ngoba tlhoke 19 wena ungasitshela ukuthi waba ngakafiki angayiboni le nto angithi nje siyabona but masikhathi sifika khona uzoqala ukukhuleka khona uzoqala uthembe muthimu ka wa hawana asithembe uNkulunkulu nabantwana bethu irihatswa hasotsu or hatswile uri muthimu kuyo utswile Hallelujah. mantsiwa babanyako ngaba kuyo bonke kukhona abantwana basesigangeni bazala babazi wena ubala lori papa nna ke a leboa kare ke ba ba khutile ka ofela ene ba mmamela relaxile njani ba ka ba uthusisa umoya ungakaphandle uyavunguza ufuna uzongigwinya amen asithembele bantwana bethu ngoNkulunkulu sibe kuNkulunkulu re tshepe modimo ka bana ba rona re re modimo ke ba na una ntho nka etsang nna ke ba fa wena bophelo ba bona ka moka amen Amen. asithembele uNkulunkulu ngamabhizinisi yavuka uthapelo fika lapho yafika hayi makhasta no bathafile busuka ufela mola wena uRobert mola nako mkimo ba itsa indemnity wena uthi wafela for kolo yakhe bazalwane I'm sure ngibona ngathi business inamehluko nomuntu oholayo Yeah. umuntu oholayo ngisho yazi noma akafana nathi thina sesimemeza I'm sure simemeza lokuthi icustomer liphawukele ngapha kimi ngiyabaloya kaJesu Yeah. ngiyabaloya rikalito direka warata urati ke bophelo ba bana ba ka ba tsotsi ba hole Amen. uyabathakathi masifuna sithi lesi sizowashwana wamubiza muthimu uri business awuphila yona wari ke tlo phila ka yona ise provider uNkulunkulu Hallelujah. angeke kuyekelela angeke kushila kuye ngokuthi wena uyamethemba na isho ibusiness basi noma usaqala biza yena umukakare kuri umuthara ukuthi le thapelo ntlwele uri muthimu ku utshwele utlaba ke re di tla fola line hona mo basalwane ngisebenza eIndia inkukhu zama-India zikhipha isikhumba mawukhipha isikhumba asifolise lapha etafuleni afike ngafunda lapho afika athi akhulume lezi zinto azikhulumayo masizongena imoto angithi into yakhe ayibhilivelayo sonke sikhuluma ama-India thina uNkulunkulu wethu mkhulu ngaphandle kwama-India akasifito ke ma-India ka di-business tsa rona asithembele uNkulunkulu kayoke into yethu
re le malatšeke because modimo a re motshepe le lengwe le ka mo le lengwe le ka mo a re motshepe a re motshepe modimo o sa etsane lutho o bona ukuthi la dikhulekile akwenzakali lutho motshepe mokakarele gore modimo nna ke motshepile o tla se tšhentšha seemo se motshepe modimo motshepe ukhona lapho prophet sangisazi ethi angikhumbuli ukhona olahlwayo kubantwana bakaNkulunkulu wena uyalahleka because awuthembi uthi unga 5 years uzobadisa because awumuthephi because awumuthephi awugcini imiyalo yakhe wena makhala njani akubuhlungu ukukhala December 2 January ibe 5 years hayi uNkulunkulu angayenzi kanjani Amen. angikhumbuli kunabantwana abakhule phambi kwami manje bonke baphumelele wena konjani ongaphumeleli habo usihlolisise caphela ugcina kanjani imiyalo yakhe or uyayikhetha omunye thile ngeke ngikhone le aninalele ingilungele le amen aritshepe modimo ka pelo tsa rona kaofela diemo di le teng ke le siwa re tshepe modimo Amen. uzizwa ukuthi ya le inzima tshepa modimo kungana lutho endlini uzucala ngijake gogodo ngothi uNkulunkulu uhlola inhliziyo ukhona uzomthumela uthi hamba gogoda kulo muzi loya uyaswela lo muntu loya amen mina kwesinye isikhathi bazalwane ithi business ne kakhulu business la uhlala khona ayihambi kahle abomakhelwane ihlobo mona akasireke karba ka ubona utshwere plastic ayi uzayamsupport uyabona manje ubuye town amen now utlotsa motho a tswang kae castle day a fita yeme ka koloi ha ya utura o hlodimele makhelwane a reka tsamaya wena o dula le tšhelete ya hao amen ho tswa motho o tswa Far East a fitla emise koloi uthi futhi angasabi makhelwane uzumbona ukuthi ukobile angithena ngafuna uthekela angafuna uqhubeke athi nna ha ke robale nna ke mo bitsa ba makhelwane ba ba re yo ha itshiti o nenkinga ke tla rapela ka re ke na le mathata ha ke rapela ka re ke na le mathata ke rapela modimo di le teng di le siyo ke a bitsa ana ke rapela le tsa ka haholo ke rapelela Hallelujah. asibe na mehloka moya Amen. ra ka bobo mme ba mehloka moya Yeah. o tla ba Amen. o tla tshwara Hey. le modimo wa tseba nako ngwe ha bathi kukhona university lapha ku Isalema uthi mawuhlala endlini yakhe uzozihamba akasizampule kuwe endlini kaNkulunkulu awukho emkhulekweni uzokubonisa kanjani uzokuthola kuhle ngoba uNkulunkulu sitholana naye emkhulekweni sitholana naye endlini yakhe uzozihambula kuphi awubonisa ukuthi ngwanaka sisitsamaya sona akhona ubonisa re kuna le ngwana la bothata mo le kuna le mana la bothata tsowa ngwana ka o rapele o tla go ntsa jwa ka ra go thapelo Amen. o se o ya sa uNkulunkulu kumuntu okhulekayo ari angakutshela ukuthi kwenzakalani ufelwa ke buroko uthi mara tsamaya usitisa uphi lo senkingeni Yeah. mara mathi atholotolo lo wona la ku Proverbs wathi kuthoma ko right Nasana sekusembalulekile bazalwane. Abo right. Butswa le buthwa buroko. Yeah. Asinna di Proverbs mo. Amen. Amavila azona nokulala. Yeah. Amen. Lebo ngabarata buroko. La isifo kuze kwenzakala nini? Omnye mama bamrepa bamlahla lapha ya. Ekuseni abantu ukhala impembe vukani siyobona umuntu ushonile. Wo mabroko. I'm sure someone made you. Bayovuswa.
Uthi mama akho lo. Kasilimo sesingila yenzala ntweni. Bomme, Jesus. bomme. Atlwele nguroko. Please. Atlwele nguroko. Akufithi buroko. Ene tata re dinula go tšwa re se re bula nguroko ba fela. Why ba ha bo sa fela? Why ba ha ba botswa? O kholo lo tata re dinela. Ba ha se re matsatsi le buroko. Ha o tswa wena no. Lo bo fela tso fo thule wa tsela. Oh, Jesus. A re rapele batsalwana. Re tshepe Modimo. Re ba bitse bana ba rona kaofela mo kerekeng. Amen. Ba phumeleliswa uNkulunkulu abantwana. Bayapulana bathi bafuna thina uNkulunkulu nabo abantwana. Amen. Abanye baphasile abathola imisebenzi. Abanye badinga imali zokuyikolweni. Yeah. Wena uRobert. Na vela lo uNkulunkulu mina lo. Ke bathatha hawa serona. Ke bathatha hawa urapele. Awumotshepi. Oh, Jesus. Baba umthemba wosovuka. Wawusovuka Modimo. Bana ba rona ba tswa. Aya msebenzi batsamaya ka dikoloi. Ba bangwe ke di driver. Na semsebenzini bayakhela. Abathi sifuka ka madi a Jesu. Amen. Siyakhela sila izindlini. Kura fitla msebenzi nga tshwara dinthotsela. Iska mo affect na kufatsitse madi a Jesu. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Hey. Nabi moya le mkhathini ya drive kusuku bonke. Oh, yes. Basuke khona imoto. Wa ha ulo fita kae? Wena uRobert ko ile ko wena. Ara ka pele masabana re tsebe Modimo. Re tlo fenya. Abathi mbokotho simbokotho nga. Eish. Modimo re bontshatsile. Hallelujah. Akube kukhona la singenzanga khona kusikhombise baba. Siyabulule kithi. Akube asihambi kahle sikhombise indlela. Amen. Amen. Azalwane asibeke lapho. Not zango August kuphela. Ke net August. Kitsa ke khutla e ka re ba go omile. Are o fitile na go omile. Asomelanga iti or yi. Re Hallelujah. omika moyeng. Amen. Amen. Ke na pela but I'm not enough. Go fitla go batla wena o tlo dula mo le one. O lle o ditsolole. O tlo bona o tlo tswa le wena mo. Hallelujah. Wena o ditsholla kae? Hey. O ditsholla kae? O ditsholla kae? O ba bitsa kae? Ka re na indlu yake. Ba bone se dusana ba nya se go dusana mara wena o ditsholla kae? Ka wa wa maka mo tlo re thabelo ya hae ke arapela mara go. Yeah. O batla ka re nka dula letsatsi kaofela ke dule ke phakame. Yeah, hey. Ntlo re ya no. Are ga di pulela ka ntwe le nna ke ntshwere. Ya nkudisa ntwe. Before ke ya haika ditse ka ara o tshidi le nna ntshwere ya nkudisa. A ke batla go hema. Ihlele la ifuna ukuphu. I thank God because we organize all night prayer. I'm just so tululu. I'm sure sizo bathi thina abanye hayi manje moyeni ngathi ku right. Bathi umthandazo wapheli. Noma bangathi kusasa izanyeza. Noma bangathi nina siqale ngaqala. Because isizwa ukuthi ngathi ngahlala noNkulunkulu. Ngahlala anything ngihlala uNkulunkulu ukhombisa okuningi. And we are rectify ukuthi la enza kanje. Amen. Amen. Asiyeni ku number ngedile ngo 3 ngo 5 asiyeni ku 6. Mam leave 6 Proverbs 3:6. Chapter 3:6 angithi sasifunda 5. No 6. Mazise nezindleleni zakho zonke uyakuqondisa imikhondo yakho. Yeah. Amen. Ngesifenda ekhuluma kudlula la ngesisulu. Uthi before uqala into uplana. Before uyenza everything, anithi ufuna ukwakha indlu. Yeah. Before uyenza iplan, qala ngayo. Okay. Qala ngayo. Awakayenza iplan. Before uqala ibusiness, qala uyobuza uNkulunkulu. Amen. Yeah. Nyanizwa bazalwane. Uzokunika idirection ukuthi ibusiness le mntana mungayenza so na so.
endaweni ethile. Ungenzi plan. So utshela uNkulunkulu hayi angiinfolvanga lapho. Eish. Amen. Everything oyenzayo cala ngaye. Angasho ukuthi ukwenza into engingabikho. Ngoba thina mase nginemali ngizibona ngathi ngcono angimtsheli uNkulunkulu. But ngale sikhathi ngihlupheka, hayi baba naku ngiyahlupheka. Mase sikhona angisatholakala. Yeah. Mase ayithatha uNkulunkulu bangiloya, banomona. Hayi. Yazi bathi indlela zakho zizoba kanjani? Manje wayezethu simakompi kusho ukuthi khona into singalenzi kahle. Asiyini izwi. Lithi makwazisa yena indlela zakho zizoba straight. Amen. Kusho ukuthi kukhona la thathi qaphela ukugcina imiyalo yakhe. Yeah. Kuthi indlela zami zingani mangazise ebumnandini, ebuhleni, enhlungwini, endlaleni, ekusutheni. Ithi mangicela ukukhuleka mangisoceda every day mangikhuleka. Ithi baba ngibonga nalokudla enkudlini. Ngoba bakhona abangakutholi. Bakhona abalala bangadla. Khona umuntu ovukile wahamba uyolinda ukudla kwasesikolweni ukuthi ukuphako angadlanga. Bathi mama ngiyabonga ngoba mina ngisakwazi ukuthenga impuphu. Ungayibona ngathi useless but mina ngikubona kuphakamile ngoba ngiyayazi ukuthi indlala ibuhlungu. And ukuthi ngikwazi ukuphumelela. Ngiyabonga baba ngidlile. Abantwana bami badlile bakutholile. Akhathaleka ukuthi badle ini bathi badlile. Kunabantwana baphuma bahambe nje. Bangakheranga. Bathi wakusakhera. Asukuthi wena uyasebenza lethi nithi. Asukuthi ngcono. Ngoba usase umusa kaNkulunkulu. Kukhona abantwana abazali babo bahola imali ezingane. Mara bakhe abanayo. Ngoba isaphalala njengamanzi. Ivele phansi. Asaziseni uNkulunkulu indlela zethu. Yeah. Muthi mara soka. Yes. Badlala motshepe. Simazise intweni zonke zethu. Indlela zethu zizoba straight. Indlela zethu zizawulunga. Ukabolini beka nje. Indlela zakho zingekho right. Bheka ukuthi ngishiyephi lento. Ukuphi la uNkulunkulu ngabe ngifuna khona. Eish. Yeah. Kira ke tshwere tšhelete ke modimo ha ya ulekana. Ai motshwanele modimo batho go bile mosebetsi modimo a o fa. Eish. Amen. Amen. Indlela zethu zonke masizaziseni uNkulunkulu. Kusho ukuthi mangivuke kuseni baba sengiyaphuma. Ayiwanda ngiyostokora indawo baba ila ekhaya bathi ngicela ungiholile lana. Abaphumile bayemsebenzini. Abanye bayomaketha ngenyanga. Inkosi iba impendulo kulabo baba. Abantu babayomaketha bafike bayime emakhoneni. Ulinde maye imoto ngathi yayimokhakithi. uNkulunkulu iba impendulo kulabo. Abo mama umkhuleko wethu. Sasa kuzoba kuyime kwakho lapha ya. Endleleni zonke masazise Yesu. Siyapho kuhamba kahle kuwe namhlanje. Mara kusasa lakho awulazi. Lazo uNkulunkulu. Aritsibise ukuthi utsoke. Rimutshepe. Simuthe yo. Rimutshepe modimo, rimutshepe. Ka maphelo a rona, ka health ya rona, ka bana ba rona. Ritsibise yena. Endleleni zonke. Amen. Singathembi imali bazalwane. Proverbs 8 lapha ngathi ku 10 of 26. Sithi masithembe yena. Singathembi imali. Ngabe labantu bathemba imali naba rich bangeke bayofuna inkukhu. Banemali anisho? Amen. Bahamba ngama BM anisho. What about befuna inkukhu emnyama? Shothi imali ayisebenzi.
and bahlala bathukiwe labantu bahlala banemvalo labantu Yeah. mangazwa into ethi gigigi akufihlile ethi usini ngibona manje wena bongathembi uNkulunkulu na uzosaba kunabantu abanemvalo kungadlulanga lutho kanti muthi umuntu singasabi kanti nakuza mali yena ke dithi lekhaya ufela libisa yena amen amen asithintshe ukwenza ngomama abanye noma ungayithatha kancane but wanje uzoyikhumbula mawulele emcamelweni ukuthi hey usisi wangikhumbuza lento asekhulile umntwana kube nzima ukuqonza ingubo ungazi ukuthi uphansi kwa bridge or ufile or ukuphi ari thute go rapella bana ba ari thute go rapella di businesses tsa re tsebisa modimo ha o ga ka kedi lapha ya ithi mangiphume ekseni ithi uNkulunkulu nayi fridge noma bangathenganga babanye yabo but the day bangenayo it's not always kuzoba sokusala bathenga but the day bangena uNkulunkulu uyakwazi uyakuhlelela into yakho ukuthi ihambe kahle angeke ngistoke every weekend singahambi ngisho bazalwane kusho ukuthi uNkulunkulu namhlanje masingahambi kusasa siyahamba abama business asiphulena kuma socks kusasa nelento ekhona amsho umoya nozule ukuthi ama business amaningi awile ngoba abanye abantu bahambile but awethu survive ngo corona namanje azonzani survive because sithemba bani uNkulunkulu uzofunika ama-customer ukuthi kanjani akufuni ukuthi ufuna yena uNkulunkulu is my provider kufanele kube nempuphu kwami uNkulunkulu uzoyenza ukuthi ngiyokwazi ukuthenga impuphu that is why ngithi endleleni zethu zonke masazise yena semethembe izimo zikhona zingekho mawuzoba occasion carry bakhala balithi uDecember ukuthi ama-grocery abantu bazothenga manje abasathengelwa umuntu badilize 42 yabantu wena ubani othengisa ukula that is why mawungathembi uNkulunkulu uzobona kahle ukuthi hayi kusho ukuthi ayikho lento but ngimthembile waseKalvari is my provider amen ama business asiphulele kwakho simkhonze ngathi siyadlala sifuke before utsama ndikhona kawufela utsama uthi umuntu ayenza mihlolo ya hayi amen nabantwana sibafukeni bazalwane Yeah. imimoya ikhona eyitolo uzubona ukuthi imimoya ikhona kuthengiswa amanye amaphepha akasakhonzisa orakuta imara athengiswa ugovernment walo wakanjani into njani kyo utsuba nyawo pe ermatekwana arekiswa public eyitolo kwamanje kunale mahabi laba bangaka abantwana abancane bafaka emakhulubekeni nawo tlo waka alright khali sathena mqothile utsama yona sikolekana sikulu lucheka libuka unnecessary uyesikhulubekeni samwana ucheke ukwenza hala kamona la sinofa abantwana abancane abakwazi nokugeza sisemakhulubekeni bathi yachargeiswa ayicharge lapha ngaphansi kunyuka lento engaphansi ihlala la esifubeni somntwana wena sokuthi hayi mina ngihamba nayo esontweni thinga wena mama Yeah. ungakuboni sokulate kukhona abakwazi ingane iyathengiswa la emafasini kukhona yokuthenga mangathi uyaphinde uyochargisa inyuke lento umntwana dodze amen funeka star emkhoneni bani semethele siyaziseyini yena yazi uNkulunkulu uyazambula kwezinye izinto uyazambula ma wena uzimisela ukuthi azambule kuwe but ma udonsa inkomo uNkulunkulu uzakuthola kanjani amen ekuphathiswe namhlanje lokho asazisele uNkulunkulu indlela zethu zonke simthembe yonke into esinayo Amen. nedonto nokuya ethi masichapheleni Yeah. ukwenza yonke yalo kubalulekile kakhulu lokubazalwane kubaluleke kakhulu ukuchaphela ukuthi I wonder kwesinye isikhathi kuyasibanga ezinye izinto mabathi masiyenze ebakhini wena uthanda yazi kuyadinga ngathi ubisilima ungene yonke into
uzobona uNkulunkulu uzokwenzelana. Wenza yonke into. Mabathi wenza lokho, usinikele. Uzozambula empilweni yakho. Amen. Amen. Ngiyabonga basebenzi.